Good morning, good morning, good morning. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Macho che fata lo fatu ile suwafa manuma lo Yesu Kristo le neitao. Abesau bati le tua le neitao. Awa olo soi fua oia. Amen. Amen. You know tele ame. If you saw in night tato le olanga nei. Life's not easy sometimes. Ao le tua e tu mau lava le tua ya tato. Au faita wina le nei salamo. Be lawina foi le nei salamo. O te whama losi a te oe, I encourage you, I invite you to join. Ele na ole, memorize. We're not just memorizing it. We're not just saying it. We're actually worshiping God. This is our song. This is our word. This is His power. This is the word of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, o Jehovah. O lo leo ma moe o ia. Ele ai se mea o te mativai. Na te ave au le mea o iai le vau mua. O te ta oto ai. Na te taitai a te au. I tafa vai e tafele mu. Na te whafoi sia mai lo wanganga. Na te taitai a te au. I le ala o le ami o tonu. Ona o lona suafa. Oh, eui lava no Ostavali. I le vano o le ate o le oti. O te le fefe lava i se mea le anga. Awa oi. O oi o vai ta te fatasi mau. O laula au. Palau toto. E wha ma pana ina ai au. Oh, hallelujah. E te laula vai mea lau ai mau. I luma e te mai a te au. Wa e wha uina la ulu suau. Wa tau masua sua la wipu. E muli mai le ale lei. Ma le alofa. Ia so malo wola. Oh, hallelujah, hallelujah. O te nofa foi le fale Jehova. Ia so tele lava. Amen. Avela winga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Emoni. E sili lava. E sili lava. E sili lava. Hallelujah.
silisili lava le tua. Silisili lava oe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we glorify your holy name. One more time. Silisili. Yes. Talo fatu tato ainga lotu nei tai au, pa pefo nisi o mai moa ilunga le ea, and praise the Lord, o se taimi matang o feel nail tato o mai fa atasi, fa alongolongo po le asamea, matang o feel le hawhaia le tu mo oe maa o nei tai au. Ia fia mo moli atu lava le fa fitai tato e ka le sia, ona le tele o mea o whaile tua mo oe maau. I le talino tato talo sanga ai me seli fo eo le tato tufa atasi. I le tato wa ai atu le tāua tele a oe maau. Ma whai ei fo e ona tato wa ai le matango while tua i mea tu o lo tupu tonu tato e ka le sia. Whaftai fo i tau fo ai o ma whai mato wa ai atu ai fo e o lo le masa me o wha le tonu ona le wha manuianga lava o lo le lingi mai le langi o te tala mai lava le langi tele lava le anga le lei ma le alofa le tua mo i tātou ia ele toi mamau fu le atato toi feilo ai fu i le aso sfulu lua Julai o se taimi tāua fu ne le atato toi o mai ai fa atasi fa malosi ai le si le tasi ma o se taimi fu le atato atili ena fa alongo le manei o le upu ni mawhaiana mai si suingo to tonu tato ainga i to tonu lava o oi maau ma le tāua telo le fa no anganga o tangata patua fa manuia lava le tua ia te outou. Amen. Amen. Ia, whawhitaile nei aso ua taunu mai tātou i le sauninga muli i lunga o le laina. Ai whawhitaile tua tolu masina whaile tātou nei sauninga e leise meo whale tonu.
manuia mea uma i le lelei o le atua, lo na alofa ia i tātou. O le aso mulimuli la le nei, ia o te talitonu ele o le taimi mulimuli le nei o tātou sauninga i lunga o le telefoni po o lunga o le internet. Ua tele ai tia fau ua maua mai mo le nei foi mo le lumanai. A le asa le nei o le tātou asawhai ulea o le asa o le asau aso fululua o le tātou toi o mai ai le tātou whalesa ia sauni foi. Le atele ni information atu ina atu i le vai aso, a o le nei aso whawhitai atu i le i lau ola tāpuai, i lau onsai, ola foai, ola tālai, ola au auna, ola sa ili ua vi ia le tua i me uma. Tai le tātou worship mana i le nei tai au, o le a sauni fo i tātou, sauni lau foai, ia ua masani tātou i whalesa, e whaile foai ma wala au i le taimi e pasi mai ai le ato e koleki le tātou foai, ai o le nei taimi ua tele i na foai tātou i lunga o le internet, ia vi ia le tua i nei awala fau. Whawhitai atu, toi whawhitai atu i le foai le tātou e kalesia, o lo o manuia mea uma, o lo o alu le lei mea uma, i le tū, i le foai, ia o le a o saunia se talo mo i tātou, whamanuia ai lau foai, whamanuia ai foi, sauni lau loto mo le whiau a le tua nei tai au, o le a sauno ai le te maitai a te GSS, ia ona tātou toe whailoa e ila i le whaiwina o le tātou sauninga. Whai le tātou te talo, se imo ini o whafonga tātou te talo. Le tua lo mātou te mā, whawhitai le nei tolu mā sina, mātou vivi i ai le tua, vivi i atu i te oe, i whale le tua, ua mātou i loa, e le mawhaia se mea o na tāwhia i mātou e vivi i atu i te oe. Nā whitai lau a fionga pa ia, mātou whaalongolongo ai aso sāta i tasi. Whitai le awa noa o le mātou foai i te oe, whamanuia le foai e lau whanau le nei aso. Talo fo i sauni mātou te whaalongolongo, i lau a fionga pa ia. Whetalai mai oianganga pa ia, te talo i a sauni o mātou loto, mātou te whaafonga, whaalongolongo. Po le ase whi au mai a te oianganga pa ia, alofa mai le tua i na ia avea i mātou e whaalongo, ma ia whawhangai le anganga le tua. E le na o le whaalongo le tua e whaataunu wai se tiu te whaia wha le lotu a ia tupu ai le anganga e au auna i a te oe le tua ma whaia lo finangalo, whamanuia le whiau le nei aso i le suafo Jesu. Amene ma amene. La tātou sauni le tātou launga, ia o le tamaitai a ese whawhitai. Patalo whātu i le paia ma le mamalu o le tātou e kalesia i le neitai au fou. Whawhitai le alofa le tua, ua mawhai o na e whafofonga mai i le nei ala leo. Whapitoa foi sa u whaatalofa i se isi e fou mai. Whawhitai o le maua le nei awala, tātou te mafuta pea, ma whaalongolongo i lana upu, e whaapea o na whaatupu ai, lo tātou whaatuatua. Ma lo le soifua maua, ma le langi e mama. E ia te au, le awa, ma le whaalo alo tele, o te fia au maia se upu, ma le awhionga a le atua. O te tali tonu au mai le atua, mo la tātou e kalesia i le neitai au. O le a maua lea i le lua tupu, ma tā upu e whā, alona foi pue valu, se ia whaangata i le tolu fitu. O le a le whaitau maina, ai o le a whaitau nao oni whai upu, ai whaamatala le isi vaenga. O le tasi aso, na ui atu ai Elisaia i Sunema. Sa iai le tasi sao tamaitai, na ia pulu nau mai te ia, sei ai. O na iu ai lea i na afe so o ai o ia, e ai i ana malanga. O na whai atu lea i lea o ia i lana tane, whauta mai, ua owi loa, ole tangata pa ia o le atua le nei.
o le sausoo ia te i tā ua. Ia tat whaia se afe i titi i lunga e whai i le pāpui o le whale. Ia tā tuuai se moenga, mo ia, ma se laulau, ma se nofoa, ma se tuunga la mepa. A sau foi o ia te i tā ua, i le anua ane iai o ia. O le tasi aso, na o atuai o ia i lea mea, o na ulu ane lea i le afe, ua ta oto ai. Ua whai atu o ia ia kiasi lana au auna. Vala au ia i le nā tamaita i sunema. O na vala au lea o ia te ia. O na tūma iai lea o ia i ona luma. O na whai atu lea o ia te ia. Ia e whai atu iai, whauta, ua tinga ina oe ona oi mā ua i nei sau ninga uma. Sea se mea e whaia mō oe. Pe tau e oe i le tupu, po o lea lii e pule i au. O na tali mai lea o ia, o te nofo whaatasi ma loo nuu. O na whai ane lea o ia, sea se mea e whaia mō oe. O na tali mai lea o kiasi, e le ai sana tama, ua toia ina foi lana tane. O na whai atu leo ia, vala au atu ia te ia. O na vala au atu lea o ia te ia, o na tū mai ai lea o ia i le whaitutoa. O na whai atu lea o ia, o le lātau sanga, e te sapasapai i sau tamatane. O na tali mai lea o ia, aua, le ie, le tangata o le atua. Aua e te ole mai i lau au na whawhine. O na tō ai lea o le whawhine, ua whanau mai ai lana tamatane i lea tau sanga. E whaatatau i le tau o le olanga sa whai atu ai Elisaia i a te ia. O le ata ofi ai i la tātou whaitau. Tātou te talo. Le tua mamanae, ua matou ifo atu i loa fio i le nei tae au. Ia iailo whaunga i lo nei tangata, e tusa ma le fola ina o lau upu i le nei tae au. Fesosoani mai a ngangapa ia, i la mātou whaalongo, ia whaapea o na mātou siustai i o poloa inga, i le suafo Jesu. Amene. O le tātou mata opu le nei tae au. Pe whape whea, o na tātou whaato sina ina le ngai o inga o le supernātura a le atua i tātou o langa. Pe a whapertania, how to attract God's supernatural intervention in our lives. O te talitonu, ua tele fo i tātou a onga i le nei mata opu i le supernātura o le atua. Talitonu foi e ui ina fou o le whaalongo mo nisi o loo whaafonga mai. A le mea moni lava a tātou vaai lo loto i le tuspa ia o loo tumu i ngai o inga wha supernātura a le atua. O le tae ao le nei, o le a tātou vaai lo loto le tātou tusi whaitau. E whaapea o na au maia ni manatu, po ni le sona, e mawhai ai o na tātou whaonga ina i le tātou savalinga i le atua. I le whaipulo na valu, whai mai le tala, ua pulu nau le nei whawhine sunema, ia Elisaia, ia ai i lona whale. Ua whapea o na whaawau le ngaluenga a le nei whawhine, a malanga mai Elisaia i sunema ua hafe mai i lona whale e ai. I le foi upu e iwa, ua whai atu le nei whawhine lana tane. O te iloa o Elisaia o le tangata pa ia o le atua. Ua sauso, ai apea whai se potu. Tu uai se moenga, ma se laulau, ma se nofoa, ma se moli. Ia iai sona nofo anga tūmau, pea afe mai o ia i sunema. E se le mānaia,
o le manatu o le nei whawhine. Ua ia talitonu o Elisaia o le tangata pa ia le atua. A ewa ai i sesi isi tu. Tusa ua nau le nei whawhine. Ia whaawanoa lona fale mo le awhi o ina o le mana po o le mamalu o le atua i lona ainga. O le manatu mua, pe a whai tātou te mana nao i a whaa tōsina ina le ngai o inga a le supernatural o le atua i o tātou o langa, i a tuu atu le awanoa mo le atua i o tātou o langa. Mā naia le tātou mata upu le vai aso lente nei. O whea o iai oe ma lau mafutanga ma le alii. O whaawanoa ea lo loto po lau whaalongo e whapena o na mawhai o na musu mai le anganga pa ia. Ia te oe, ia te au, ina ia teu o tātou wala. O le tangata ua tuu le awanoa le atua, o le tangata lea ua ia whaato sina ina le supernatural le atua i lona o langa. Mānaia fo i le nei whaataita inga mo ainga. Ua tuu ea se awanoa i loa ainga mo le atua. O te manatua, a o tupua e New Zealand, e mai lava i la utiti. O se mea lea na whaawau e lo mātou ainga. I pō umalava e māsani ai le mātou ainga i le lotu i afi. O te tali tonu foi, e whapena o na whaia i tele o tātou ainga. A au mawhauwhau i le nāwei taimi. E ui ina o le malamalama tele nisi taimi. Ai le ngalo pea, le taita ina o louta mā, i a whau se whatawhaitaulanga mo le atua i to tonu o lo mātou ainga. E o mai la ua whaifo i lo ainga ma lau whanau. Ia, i le amatanga e le i sa le whaamamafa tele le atu langa. Ai ona ua toi whangu mai le anganga pa ia. O te whawhetai i le alofa le atua, ua whapena foi o na whaawau foi le mātou whainga lotu ma le whanau. A wawa mauti noa i o mātou loto, le tāua o le tuu atu o le awanoa, ia whaapito lava se taimi mātou te mafuta atu i le atua. Ona ua filifili le nei whawhine i lona whaatuatua e whaawanoa lona whale. Ua whapena o na mawhauwhau ai Elisaia, po le ase mea le lei na te whaia mo le nei whawhine. A ewa ai i sesi tu, ua naunau lava o le nei whawhine, mo le atua, ua whapena o na whaato sinaina e ia lona lava wawenga ua tupu ia te ia. O le manatu lona lua, pe a whai tātou te mana nao i a whaato sinaina le ngai o inga o le supernatural o le atua i o tātou o langa. E manao mia, ma whauwhaunga fōu, ma se isi laasanga fōu i o tātou o langa whatuatua. A tātou wa ai le tala o le nei whawhine, whai mai le whaipu sfulutolu, ua manatu Elisaia, ia whamanuia i le nei whawhine, ona ua tinga ina le whawhine mo ia. Ua whai mai Elisaia, se a se mea e whaia mo oe. Toi whesili Elisaia, ai tali mai lana au auna kiasi, foi por sfulfa, e le ai sana tama, ua toia ina foi lana tane. O le whaatua maua le mea loloto, e manao ai nei whawhine. A le whaalavlave, e le i o le whaatuatua po le mawhauwhau o le nei whawhine i lea la sanga fau. E tau mai i le te o le whawhine i le whaipus fulma le ono. E perfeta mai e le saia e te sapasapaia lau pepe i le tau sanga fau.
A ua tali mai o ia awa. Awa e te ole ole I lau au na whawhine. A tātou manatu I le tali a kiasi. O le whawhine e le aisana tama. Ua toia ina lana tane. Matua te le vāvenga e mana o mia mo le nei whawhine. O te tali tonu, o loo iai se lui mo I tātou. Ia tātou nau, fōi I mea loloto le atua. Ia tātou whaatua, ma tali tonu mo mea te tele. Ai awale na o le mawhau I mea te loe whaingofie. O le nā atua o le atua, e peo na whaalia mai e Elisaia, e nau le atua, ia whaamanuia e lana whanau. Ai peo ua mata muli le whawhine, e tau sa o le mea lai manao iai. E manao le atua, ia whaatumuina mana onga loloto o le nā ua lewa na e manao iai, a o le I whaalia. Aisea, a wā a whaatau nuu e le atua, tātou moonga loloto. E sila fia e oe, e lofo e au, ua na o le atua, supernatural, na te mawhaia o na whaatau nuu le nā vāvenga. E mana o mia I tātou, mawhau whaunga fau. Ma se isi la sanga fau, I o tātou o langa whaatuatua. Pea whai tātou te mana nao, ia ngai yoi pea le atua supernatural I o tātou o langa. O lea o tamawhai e whamatala atu, le si vaenga o le tātou tusi whaitau, e le I whaitau ina. I le whaipus fulu fitu, whamai ua tō le whawhine, ua whanau le tama tane, ua tau nuu le perwhitanga Elisaia. Ua matua le tamaititi, ua o le tasi aso, ua oso lona ulu, ua au mai lona tina, o si I vaea lona tina, ma ua oti le tamaititi, tupu le whaalavlave. Whai mai le tala, ua alu le whawhine, ua whaata oto le tamaititi I le moenga Elisaia, ma ua talu sanga I lana tane, mo se au auna ma se asini, o ia ua fia alu I le tangata o le atua. E whesili atu le whawhine lana tane, ai whai mai lana tane, pe ai sea, e leo le taimi maasani lea e sa ili, ai le tangata o le atua. Ai pau lava le tali o le whawhine, e lea whaina. Walu nei le malanga le whawhine e su e Elisaia. Whamai, wailoa mamao mai Elisaia le whawhine wa tuli mai kiasi, whawhitai iai, ma ua whesili atu kiasi le whawhine. O manuia oe, o manuia lau tane, o manuia lau tama, o le tali o le whawhine, o loo manuia lava. Ai sea. Ai se ale mea ua mawhai ai o na tali whaapea le nei whawhine. Mana tua, ua oti lo na tama. E tusa, ua ave e sea le perfetanga po le wholafolanga a le tua I lona o langa, a le ua whaila na tane. E le a whaina. Ua whaifo I a kiasi, o lo o manuia mea uma. O lau talitonunga, ua o le whale tua o le nei whawhine, I se isi la sanga fau. E pei ona tātou whaitauina I le whaipu sfulu ono, ua perofeta atu Elisaia o le a whatau nuu lona moonga loloto. I le amatanga sa ia te te, a lewa o le taimi ua tupur whalavlave, I lana tama na whae ina le tua, ai ua sui lana tali. Po ua sui lana tautala. Ua ese lana mawhauwhaunga. O te tali tonu, ua whaapea ifo o ia ia. Ua uma ona o vaai I le whaataunu uina o le upo le atua. Sa o sapasapaia la o pepe. O te tali tonu foi e toi whaia le atua se isi vāvenga mo la utama. A whai tātou te mananao, ia whaato sina ina le ngaio inga le supernatural le atua I o tātou langa.
mua ia ave le avanoa mo le atua i o tātou o langa. O lona lua, e mana o mia mawhauwhaunga fou, ma se isi laasanga fou i o tātou o langa whaatuatua. O lona tolu, ma se manatu whaiu. Ia tātou tau sisi i lo tātou whaatuatua le atua. Aua le vave musu. Toiva ai le tātou tala. Ina ua tau nuu le whawhine ia Elisaia. Ua whaape atu o ia. Na o le atu ea i se tamatane i loa lii. Na le whai atu ea. Aua e te ole mai a te au. O na whaile Elisaia le whaatonunga ia kiasi. Na te mua i le tama. Au toi tali mai le whawhine. O lo soifua le lii. Ua e ola foi oe. O te le tea ese ia te oe. O na tūlai leo Elisaia. Ua muli ia te ia. Ua sila fia Elisaia. Le nau o le nei whawhine. Ua whaapea o na ia tali atu i lona tangi mai. O te tali tonu e whape nā fo i le atua. E tali mai le atua i sau whai atu o te le alu ese. Whai mai le tala, ua whape nā o na fo i mai Elisaia ma le whawhine, ua o mai lava Elisaia i le tamaititi, ua ia tatalo, ma tongo fiti le vāvenga, ua toi pupula mai mata le tamaititi, ua ola o ia. Sei whai atu sa umori mau i se mea na tupu lo matou ainga. E whaasino lea i lau tamatama matua, o peili lo na ingoa, ua sfulu ona o tausanga. I le amatanga o le tausana lente nei, sa whai mai aia, o ia ua fia sue sana ngā luenga part-time. Pea whai a matou lotu o lana talosanga lava lea i taimi uma, ia tuu atu lea tua lona mana onga. Ia, ua lewa lao na tuu atu lea tua le nei mana onga. Ai tele lava apalai na whai si atama. E tele na le aisa na interview e maua. E alu a le tausanga, matou tatalo pea ma o wha maalosi ia ia. Aua le popole. E au mai e le tua le ngaluenga mo oe. I le lata le whai unga le tausanga, ua mawala na interview mua. Uma le interview mua, sau le tali, le ai. O vai atu whaanono si au tama. O na whai atu le iai, san. O le atua le tato te tapua iai, na te mawhaia o na whaia mea e whaasili atu, i mea tato te ole ma mawhau ai. Ia, toi whaau pea le matou talusanga, whaale ainga, matou te talo, ma tali tonu pea le atua, na te tali mai. Maua le si interview, alatu foi toi sau o le tali le ai. Toi maua foi le si interview o le tali lava e tasi le ai. Sa mawhai atu ia Bailey, e fesili ngā luenga lena e apalai ai, e au mai se feedback. Po le ani me mawhai o na ia whaia, e whaale lei ai se interview o iluma. A wālau tama, e fesili atu pe a mai ana interview, e tutu sa le tali a lau tama, se kia mam, wha mai a ias sa le leila na interview, a lele o mau se ngā luenga. Ia, ua lewa na maa whai iai, ua umale interview mua, e fesili moni feedback, ia e le i o ilona mawhau le nā vai taimi. Ua uma nei la le interview lona tolu, ua talia ia o le a fesili le tangata le sa whai le interview, a wāni manatu whaalia. Ia e saula le feedback, oka, maa naia i o le feedback, o ni mea sa le o iai lona mawhau. E ti ngā le whaalongo, ai ua matua whaalau tele lona fo i mālam lama, i mea e mawhai o na ia toi whaaleia. I le masina lense nei, ua toi maua leisi avanoa e whai ai lana interview. Ia ua vai atu,
uma tua fuli se o tamai fai ana so iso enga ma sauni uninga e tau ma fai fa ale leia meia sa saul feedback ele tala fea ngai mana interview o uma atu ele ngatai lea o lo tu watu pele tua e talo sanga lona mana onga o lo mato te talo pe ma tali tonu e tali mai lea tua ia vi ia lea tua wa lu atu le na interview lona fa ai tali mai ua manuia ua maua lana ngaluenga vi ia le li e se le taua o le tatou tali tonu pea le tua mau mau i ana poloa inga fai mai le fafine sunema o te le tu ua oe o oe na awala mai ai lo fa manuianga o te le tepa i se isi mea ua na o oe tali tonu tatou te mana na uma i le ngai o inga a le atua fa supa na atua i o tatou o langa e pei ona tatou faitau i le tala i le fafine sunema e tolu lava ni manatu mo i tatou mua ia ave le ava noa mo le atua i o tatou o langa lona lua e mana o mia mafau faunga fou ma se isi la sanga fou i o tatou o langa fa tuatua ma lona tolu ia tatou tau sisi i lo tatou fa tuatua le atua awa le vave musu ia ua uma tatou launga o lo tatalo ia fesoso ani mai le anganga le tua fa lau teleina ma fa mala malama lana upu i o tatou o langa i ona ponei ma la tatou savalinga fa le anganga fa manuia tele le tua ya te otou uma i le suafa Yesu amen. Praise the Lord. Amen. Mana ia le au mo i tātou le ne yaso ua maua lunga lava le vi inga o le tua a o le i whai uina le tātou sauninga. E ina i mea la iti o te fia whamatala atu mo i tātou ua uma le tātou o le aso muli muli le nei o le vai aso lea o le a tātou whatasi mai i le tātou sauninga mua mua i le whalesa a tau mana tua le sauninga muli muli a le sa tātou whai e le whalesa e whaape nā fo i le tātou sauninga o le a toi a mataina le vai aso fau o le se lau mua mua i tutonu o le tātou auditorium o le si se lau po ova atu e tua i le tātou function room ia o lo iai fo i tātou tu la fono o te aungani atu ma whape atu wha mole mole ia tātou uia ma ia usita ia tātou tu la fono lo iai a e sau le falsa e fango tātou lima mana ia fo le nei ava no e fango ai lima ia ona tusi o lo iai tātou whaingu mela e tusi i le mafau fau wha le tangata e whaingo fiena e whapea o afo i ngā mea la whai a e te tau on tātou sitai i tu la fono. Melona lua o le matou sauninga mulimule tina i alua i pou, le matou tina o le afiafia nā nei. A vea fo le nei taimi e toi whaafitai atu i lou alofa foai. Ai e whaamalu atu ma whaamali atu le tātou e kālesia ona ua le maua umani awa noa i tātou. Ai o le a fia mai moa le sauninga nā nei o le a iai le tātou peia lai online atu le tātou le internet o le a e mwhai o le a tau atu foi ia le mea e te matamata ai pia e fia mai moa mai a nā nei ia whamanuia le tua i ngā luenga fo le nei vai aso tātou whailoa i le vai aso fau i le suafo Yesu. Amen. God bless you.